ruhande uyu muvandimwe yitwa Nikola Vlasic akina muri Torino n'ugiye kwitera. Nikola Vlasic imyaka 25 mtoto wa timu ya Torino nchini Italy. La iyo nta rukipe ufana rwose uba wumva wisanze yewe ndera ameze nk'agahinja itsinda igende nuko nta kibazo nifitiye ngewe. Penalty ya mbere Nikola Vlasic umusore w'imyaka 25 ukina muri Torino niwe ugiye kwitera Croatia. Abanyabrezil bari gusenga amashapure bayakuye iyo za rozari ziravugwa. Hatar tibikira Mario utasama nk'icyaha. Umutoza Michael Oliver ahamagara abazamu aravuga ati gusoko karenga umurongo ndabasubirisha mu rwose ugomba kubanza ugakandagira mu murongo ikirenge byibuze kimwe gahunda rwose murabizi namwe nk'abazamu bakuru. Aya araje sasa Nikola Vlasic penalty ya mbere ya Croatia. Nikola Vlasic amamiliyari y'abantu niwe bahanze amaso. Penalty ya mbere igiye guterwa na Croatia. Nikola Vlasic akina muri Torino afite imyaka 25 Bogard de la saison. Attention reka turebe Afite ubwoba. Attention Nikola Vlasic araje go ndani ayitereka moze cyane ariya Nikola Vlasic tereka moze cyane ariya penalty ya mbere Croatia yinjira neza cyane. Rodrigo Guz Rodrigo kwa umupeti mwaka byana. Rodrigo araje umwana w'ikipe yari yarafite imyaka 21 n'umwana w'ejo bundi muri 2001 arasenga amasengesho yose yamuvuyemo. Rodrigo Guz umunyabrazil ukina muri equipe ya Real Madrid de Casablanca Los Melengos. Araje Rodrigo penalty ya mbere ya Brazil. Araje Rodrigo kuramo Dominik Nevakovic kuramo. Uyu muzamu n'umwanga cyane kabisa kuri penalty nababwiye ko abayapani yapanguresha tuzose agendera rimwe ariya aravuga ati wowe Rodrigo ndakurana cyane akaguru k'ibumoso k'iburyo tereka neza cyane penalty kuramo neza yameretse yihengetse arahamwereka. Ari umuzamu w'umuhanga muri penalty yitayipangurura ayitayikuramo rwose. Attention penalty ya kabiri igiye guterwa n'uyu musore wambaye nimero 7 yitwa Lovro Majer akina muri Rennes afite imyaka 24. Umuntu bashyize amasimbo yabari mubi. Lovro Majer abatoza babibaze byose. Lovro Majer yambaye nimero 7 umusore wa equipe ya Rennes. Lovro Majer araje mpeta imyaka 24 yuzuza umwuko araje ndani wa atera umuzamu Alisson Becker aturutse aho umuzamu Alisson Becker akoze déplacement rimwe gusa kabisa pira itawutereka bareza cyane ari aho umuzamu yarahagaze. Casemiro mzee wa kazi musore kipa Manchester United. Casemiro Henrique nezirire gombi taye. Casemiro reka turebe araje umusaza wa experience. Casemiro ndani bari bayifasha ari kwijyamo. Casemiro yakura mu rushoti ruremereye cyane ariya umuzamu yakuraho intoki zari gushya kubita urushoti runini cyane ariya ariko yarayikuyemo Dominic Rimwe cyane. Ntashobora barakurikira ntashobora kubona penalty byira pangurura rwose ni kawaida. Attention reka turebe Luka Modric araza mzee wa kazi. Luka Modric Panenka naranamwica. Luka Modric kapiteni araje imyaka 37. Luka Modric asubira inyuma wabona ndayirase bakini nk'abo bakuru bajya bibaho. Luka Modric penalty ikipe ya Croatia yuzuza imyuka araje urajya hewa Alisson Becker ndani Sansenika eshatu za Croatia kuri ebyiri mukubita Sansenika umupira agwa inyakariro undatera umupira Nyabugogo. atari araje Pedro umwana wo muri Flamengo. Araje Pedro umwana wagiye amasimbura
afite ubwoba bwinshi. Pedro Guillermo Abreu dos Santos iyi ngiyi arayikuramo Dominic. araje. Pedro aravuga ati nyine muri Brazil ntimunzi ariko nashaka kubemeza. Jondoni Pedro agurutse afana hariya arababwira ati birashoboka cyane natwe baraza kurata imwe, birakunda. Pedro icyizere mugomba kukingirira. abanyabrezile bavuga bati niba koko mufite umuzamu ukomeye nka Alisson Ramses Becker nakuremo imwe byibuze. Aya penalty 3 za Croatia kuri 2 za Brazil. Umutoza kocha Zlatko amasengesho ni menshi. Agiye kuyitera uyu mupeti wagiyemo asimbura Mislav Orsic mu myaka 29 akina muri Dinamo Zagreb. Orsic araje ndana babana b'abanyakroatia ni biteye ubwoba. Abanyakroatia ni babaho hano, Abanyakroatia ni babaho. Ipangereza cyane ari mpira arayitera ku buryo neza kuri poto, arakubara metero 714 zigize izamu, agutera ahantu ku buryo enye za ku buryo ashobora kujyayo. Marquinhos araje kuri 2. Marquinhos araje Brazil ta niko bemeze ayirata Brazil ta. Marquinhos awas Korea afite ubwoba bwinshi. Marquinhos araje ari myugariro ukomeye cyane wa Brazil, ni mubi cyane akabana kapiteni wa Paris Saint-Germain. Marquinhos aravuga ati araje poto igiti kizamu Brazil bye bye. Dore cyabita surprise muri World Cup surprise. Ikipe bari bitaza kuzagera kuri finale gatwara igikombe cy'isi. Ikipe bari bitaza kwizatwara igikombe cy'isi. Penalty za Croatia zikuye bakiri kare. Kimwe cya kane nta mahirwe babahaye. Brazil Dora marira y'ibyishimo. Dore umuborogo ku banyabrezil, dore umuborogo, dore ibyishimo. Mbega dore promosiyo ngo zirica abantu, nako ndavuga emosiyo. Brazil itaha kabisa. Ikipe y'igihugu ya Croatia baravuga bati ntago twageze kuri finale y'igikombe cy'isi giheruka ari tombora, twahageze tubimerita. Penalty enye kuri 2. Ikipe y'igihugu ya Croatia yerekeza muri kimwe cya kabiri, itegereje umwiyahuzi uzayiyahuraho hagati y'Ubuholandi na Argentine bakina saa 3. Iyi Croatia iri finale nta kipe izayize imbere. Modric aragenda abwira Casemiro